Ngucanio ati ka biashara bembu na Bamiro kaunti-ini uyembu ni ugwati bonene kingwataniro ya gisiasa ya Mount Kenya East ndwaye ntuko yelere kuchiletie miario yatongeria ba kaunti bonthe bakiromba ngwataniro ati ka biashara ba rware turenda wikomoni ya kukethira no kuthwania kaunti cia Mount Kenya East no iwatanire ya kaunti cia Mount Kenya West ke biashara na nyake siasa no kuthwania kaunti cia Mount Kenya East no iwatanire ya cia Mount Kenya West ke biashara ni nyake gisiasa araniria batu kulokira namba yetu SMS tina mari ni 23578 kana ke Facebook page yetu ya Wero TV na twatire tukwithia tukithoma antomeri eko yaya muyagira tukutranirite utukobwerwari Amero na mbere ukirithana taunini ya Siakago ntobura butierete muntu mwate mina biashara inyinge cienyangetwe Amero batibatire kwa intimidated barabarembu Gavana Mutuma kwa ariria nkuchenio cia Siakago akiuwa na aranireti na gavana Mbarire na AG Douglas Kanja akiuwa aina mathiri ya chokera Akariba kiini kumakira kwa ngaratana gwa skuru yote ya kiini bakiuwa ni wete bonene kume kunenkanirwa kithirikari nene na kimuremi we ome kiumia kitu imureka kutherema kiurimi bwetu ndari ya Sandara Kathasha mwanya mnono ntuboko na kanya gakwatana batu kiendeto chieto chia Wero thaa 3:30 oni beto awini wa Kengero monaneto mathithio tukobwerware imorin kremi deto chieto ikambiriria obwa hiboko yeri ntere cia Siakago kaunti-ini yembu nyuma ya nkirithano hukumira ati Kamero na Kariba mbere barabatura taunini eu antu bambere baririkana kuendekethia Amero barabatura taunini ukwitha bakithama nto burabotemerekete bweya memerone ya Amero babaingi ikarekare arwarire tierete muntu atemi na biashara nyingi kwithira cienyangetwe muchimani jura yoweki kwerio chokaniria thiri yukionekana kurema wita mbere ritamwaniki wa mushire na cio kuma kaunti-ini ya Embu Nigukoretwe na mirurungano thiini wa tauni ya Siakago mithenya iri riu varia Ambere na Amero marecukana ni undu wa uvaguku wa ugitiri mwena ucio. Ambere makauga ni Amero maraya vikiviki ciao no ati Amero nao makauga ni Ambere na varia biashara nyingi cia mamilioni ma mbeca ithukangitwe guku andu engi nao makigicaga na ndivangio njuku na varia thigari riu mararutwa mavetia ni undu wa kuremwa kurigiriria wiki nae uyu makiragwa makoretwo makirugama na Amero na kumagitira na varia riu muthamaki wa bururi kuvitukirira CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku amurithitie onthe makore makithamithwa na kuretwa engi aceru. OCS wa kitengo hapa Siakago anaondolewa mara moja. Mwa rais mwenyewe pia ameamurisha ya kwamba OCPD wa Siakago anaondolewa mara moja. Wale wengine wanafanya kazi chini ya huyo ya wao. Kuna mmoja anaitwa OC Crime Mwangi anaondolewa mara moja. Na tunaletewa wengine mara moja. Na varia Ruku athiete na mbere kuga aria onthe makwithirwo na mavetia mari akuma mbere wana kana Mero ni magukorwo magiocerwo makinya maviu ma kiwatho. Mwalifu ni mwalifu. Uwe unaitwa nani? Uwe unatoka wapi? Huyo ni mwalifu. Mwalifu ni mwalifu. Na walifu wadogo hawatalipia watu wengi ambao ni wapenda amani. Wale walichukua hongo. Wale walichukua hongo. Juu tunajua ni nani. Unasikia? Tunajua ni nani? Tunajua ni pesa ngapi ilichangwa na tunajua ilipatiwa mtu mgani. Ndio? So tumesema ya kwamba huyo mtu sio mbali na kutolewa hapa, anatolewa hapa, anawekwa mashtaka
na anatolewa kazini. Nake mumbunge wa Bore niwe Mugambi Rendekere akiuragia ekari onthe aciakaga kurumia thayo na urumwe niguo mabote gwika biashara ciao gutari na wagagu wagu onthe. Kuwe na amani. Si mnataka amani ndugu zangu? Mimi nimeshirikiana na waziri vile amesema. Tumejua pale shida iko. Sawa sawa? Tumejua pale shida iko. Shinda iko na watu wawezi. Shinda iko na pande nyingine ukienda kuripoti inakuwa kwa shida. Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kutafuta suluhisho. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nyuma ya mpatho kujerwo Embu hakari banteretie mbere bakierekana kwenga Meru ciakago na gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia wete ya Meru oyandurijo ingi bena kioto kia kurigira biashara cio na inyoto urakona cionthe cia nthiguru ya Kenya nkulukia wete no bete kwithira kiaraniria na gavana Cecily Mbarire munene wa Borithi no Douglas Kanja na inamo kiriboka ithira bwichokera ntere iyo awete thirikari yawe kethire ikaria Mumeru na arakuonthe ari na bakethia betira Meru bate kwinyelwa puru no ritia Meru kuwatogeni Embu kuwatogeni ya Meru oya burenya boba wataogeni Meru na ntere inge cia nthiguru ya Kenya. Governor Meru Reverend Isaac Mutumanto Ethingia kiria nguchaniria ikuonekana Embu katikati ka Meru barabe nao na karibe Embu augite nandi na ritia Governor Embu Cecily Mbarire Minister Ruku na Inspector Polisi no Kanja nikenda gutigira thine we kwarirwa nethwe kithira indaringire Mama Mbarire Governor wa Embu na mbira ari Homa Bay na ara devolution conference ende agutuma county security team nikenda yita on the ground kuhakikisha situation ikwa calmed down. That's all. Kanda ringira Inspector General wa Police Bwana Kanja no atuma ikosi bya usalama mature na yau na kuhakikisha Meru na property na biashara ciao si safe. Ndachoka ndaria na waziri wa public service Mheshimiwa Ruku ambera na aru akethira ground eunio irari constituency ya Ruku akiwa kulingana katiba Mumeru kana Mukenya onthe ena rutha rwa kwita biashara kukara rutere runthe rwa Kenya na antu ba Meru batibatire kwa intimidated barabara Embu barabara anywhere in this country batibatire kwa intimidated no ntubwa culture yetu ya kwithira turi aritingugi muno nitubatire witikirwa toka own property in every part of this country including Siakago na Embu. Araugite nandi akethwa ikaria Mumeru okura kunda gwitira biashara na atitikire Mumeru ethwa kithukiro ritwa na ndi governor wa ontetikiria Meru by intimidated. I'll speak on their behalf. I'll fight for them and I'll also stand na arabate kuomba kurungama nikenda ndibathetera tutitikiria kwa lebond ate ya Meru barabare Siakago kana barabare Embu kana barabare other parts of this country ni amba indi rombara yawe nandi ni gutira kure kuntha Meru bari betho ibokara na thiri bate kuthangana akiwa kutha kuma Mumeru ukagwata maitia ou ate buriku bagitetero buru so ke akwithira kwina element ya criminality ikuonekana kiria Meru barabare Siakago wote umwe wa antu baratukaritie no ntu inya Meru antu bauka tubenga amba baraba kuya pikipiki amba baraba kubwithia robbery amba baraba te kwenda kuria roja rwao tutubenda kinya Meru kwina guntu kuraba batire gwita kwao ne committee prison. So criminals, we are not talking about you. Turenda kukaria ntu baraba kuria roja rwao baune bo antu tukururira turi thirikari ya Meru County. Muthuri Murioki, Weru TV, Muturia Kangangi.
Tugita mbere ni ati mubango ywa thirikari nene yo inua jamii jura moroto yo aju hikwa anto ba kurukagina kanini iyo ete kinyamara ki anto ba kuroba nyuma yabo wetange doinda ya kwethira bakithana mbecha bakirikana kura ki mutandao inyethira atirio ria mbere kibo kwethira bakiamukira mbecha iwo bari wangiri leira bakwewa yara maingi ni kuthirira kiengarama ya kwethira bechi thana na ranende bakromba thirikari kwethira echwa njire njia ya kunyagia mbecha ukiebo ibo kienda tia bakinyela gutena thina. Dennis Mugendi gatumenyethio ndagunda kinyaga tagu marokere woitiga saya kibate kundite kinya irio bataruma batindite riwene omeanduka ya Safaricom bathingatithie mbesiria baija gwi thirikari cia ukurune indi kithikiro gikinene bariro batikuonekana mutandaone marietwa jao ni jebeberue na bo kinyangiri wijire bejirite utikyo bakona abakonwa tukwirete mbeca cia ukuru na twekweya tutirimire atokwa namba cia turatasi tukaria namba riu tukaeta tukandikithia tweya no ndekweyo thai ndekuita karatasi ndayukweyo kari namba 177 na karatasi kau ndinako inya wa riu mbeca twerwa itwariteroko ke akuru ende tutukumana tulende rwiko thina ni mbia cio kuru batu tumamia kwa Safaricom anto baingi muno ni tutukuona kinya kanya kaona to inye na ura bantu buru katubutire kinya kubuta impara te muntu umwe kana bele uria ende bamba karatasi kabambira ni karatasi kama na thatu mbetere mwanka namba mana thatu twikirinde atwende itu so rikamu toite gutakuo na kwa bambira mukuru ndoriti twachoka na ringi kwa sese na bambira mantu yaku ne uriti ende ndauria njia ni riko tukwetha na mathina ibwe twithire mukuru butwana iturari ambesa na ikatutete mariu bamo baumete distance indaya kwe botumira ngarama cia ngiri na kiukira muntu aseretie ngiri yeli watrima muntu ngiri yeli aseretie na tumirinye excess cia tumira kingarama ni untu bogwite bosuri njira injega ya kweja gantu bakuruba mbesa utena mithiuruko tontu baba ingi kinya batina inya ya kugendaga ngendo cia kuraja kwigira na baigira gwatwika na kutikyo bakona na bakiona ingiri jiri yake iritingana no mpea ngiri yeli tukwana kinya ndawa ende toro watoka watanithirwo mieri ile ikurukite tone bya kura ndawa ite kwana kinya cha ndawa mpendira tukunywa kwau ni mirimo akuru twinyo ne kuruba kuona ndawa cho twetethia kwau ri no nkuria raisi nikora twitere twinde itoru to twinde pero nera yonde twinde twane meche tukuria njira inge witethia. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine wa Maua, County ya Meru. Kongi na kuni ate akaribaki ni bakwenda machokio kuma ke ministry ya kithomo mwarimu mulwamiri wa skuru yote ya Muraga na inya ura wambiriria skuru ura wisikene muno ya Justus Mugo bakienda kumenya imbionto skuru kuonekana kwangaratana nyuma yayo kwithire kithanwa thirikari nene muthoro iyo kuyeri bonene akaribakiwa mwarimu munene na thete aritwa kuria kwithira bechoka skuru mweri wa kenda yakabubuteani bari athira aritwa kwithira bagiatwa kanya kubwithia merio hinya nyuma ya kurea mbecha cia mairio. Martin Mugambi na tumenyethia cio na njire kinyanirite nenkanirite ntugo mugwanja kiatongoria barwangirwa kithomo mwarimu munene wa cukuru yo bundi ya Muraga na mwambiria wa cukuru ino yo bundi ya Kini kunenkanira machokio ikigitumi cukuru yao yo bundi ya Kini kuthira na kuroromeria kurimangeria ntugo gwa ntugo turenda kwira principal tefea kwira jiano ogu tefea kwira community ya Kini ogu baba mbete gwakithia skuru eu bakaruta migunda baruta resources yao kumekisua skuru eu ikuendelea riu gwira aruto patiga soke nitako gwothania gotumenete nitako kwenda gutwita
bari na maruru manene ya kariba babakene bariugai bakomakaiki tumi cukuru yawe kuthirwa bantu withirwa cukuru ino ni gukira na kiugo kiria makaya maria community yaugire makone skuru yetu PS na kanywa kae augire akwigwa ziana nonto ikombolete na mizie gwetu no beza gutugulete skuma nambi muthenyo mutu na beza bakirilaga batwila baumagia assembly ya skuru belo kuma September ziana itigacoke skuru kene either ithimulaga kana ithikonge onto twe community twegwa athuria nkolo zietu na turugo gita skuru ona ti utigatuithe na tutitikira na tukauga ini attempt na turuga ini attempt ya kuinga skuru eu it will be messy, noisy and probably they will be casualties. Kiriro na nkinya kinyamara giki gia cukuru ino ya kini kigwetwe na nkinya gukujirwa na aritwa bacukuru ino bamwe bakiugaga amwe na kuria mbeca cia kigerio ibaregerwe kurutha kigerio na baria bakandwegio ntubura bakuga ibatethwe. Masomo aiendelee vizuri juu kama Madam Principal alikuwa sema shule imeishia pale. Wakati alipokuwa pale shule wakifunga wakati wa mwisho wa muhula. Sasa ni wanafunzi wako shule, wengine wanafanya mtihani, wengine hawafanya mtihani, wengine kama mimi sifanye mtihani, wengine kama huyo afanye mtihani na wengineo baadhi ya wengi hawafanyi mtihani. Kama mimi nilikuwa naenda attachment, sasa niko na mtihani si hivyo niko hapa. Naenda attachment next semester. Sijui ni nani atanisimamia attachment juu kiene imeisha. Sijui ni nani atakuwa anakuja, sijui hata ni kama nitapewa hizo logbook. Justus Mogo mwambiria wa cukuru no agicokia na reganite na nguto cionthe iri gutamba ati we no mo abaraba gutema cukuru no ethira na kurimangiria. Ewi yone ni propaganda na ni ulongo. Our support ni atili mulaga ile ya appointed as the mentor, professionally. Yenda gutuconsult gatuconsult. Yale gutuconsult we are grateful. That's kule thiete na mbele. Hiyo ingine yote ni propaganda na ni ulongo kenda ben justify kuinga skuru. Kiri potrandeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mathini Mugambi. Tugita mbere ni ati akariba mukongo wa dini ya Rwiri rwarira gicikone bunge kia Buri bokete mathete iguru rigie itangiria Rwiri raria kiromia kele mithiruka itakawathani bora wari ngavana Kawira Mwangaza endua mwabo batiromba kwithira bakigunika na Rwiri kuma kitangirio ibakumeneria olwamiri bwa murandi yo bakiathira Rwiri rwetangi kirwithiritwe rukigunanto bakuraya iromba ryo nindi kithirikari ukumire bokenda murandi yo yukethira yo batetheria gakimutegi gatumenyithie shona njira ikinyanirite. Akariba mukunguro iriro arera baruga mwena kwithirwa ibakirwe tangiria Rui inura waringa bana wa Meru Kawira Mwangaza na bena wirigiro bonene ati Rui ruru kabathiria thini abuta mwankira thaino tangiriria mona kwithirwa iria kirwaga mianka yeri gutiro guniri na buge tomi Rui ruru riguna kariba kura ya tabatigania na gutiga tori bari kinyamara ni araba korota kara kiria tongoria Rui ruru kitangi giki igia Kawira Mwangaza no tethe otumira turathitherwa gitangi giki na gitangi giki tutiona roje batwe twithina theno kinya botaga maguru jaja kojongo oni tiona roje rwa kweria ithina ke ui toiro ya tukununka rwinya kurube twabo matoka twegwegera roje tutenyunya twarire thina ng'ombe itiona roje batutiona roje ana beto batora kuria thina gwetota ndoje akue kirua baite bau macukuru tukoigweta gutaroje tutinda mwitone kuna ngoche gutethia ana beto tukejote roje rwa kuthamba uterwa kuruga ithina kitureza Kawira no tutethetie rirario itwanyunya roje lakini ndairo agitangiro rurane kwa Roire na tigania baba nyunya roje rweto batu na risiti utemokote na risiti kwa benyomba thai lakini roje uterutwana thaa ici antu bara bakunywa roje ibaruire o kilomita 3 lakini batu tuyungo tureaza ucio nturene uti muntu inyomo kubati gukuiria gitangi giketi ukeza konero gitangi ne kieza thina alafu kwethera tongira batu guthurirwa bongwa na ntu muntu ejete na interest ciawe wethithe gintu na kimenyano no ntu tumba gwita roje aja ujo roita kilomita 2 kuma no te muntu katikati ka gonywete na nture inana na inantu eta thaina uko awi mpoka ichiremi na skuma na ndo kona mutonge atuthuriri
nonto no gaitina una ina oro gwita kwao kwa ba tuje ka tutete o gitangi kirira giakirwo aja tonere tutete kana tukuno kwa mirigo gutaroji lakini thaiji mando joete umuno nonto onkiuma gwetu ni arembere angutagara ngeto utaroji kilomita 1 ateka ugwa gitangi gitina roji kina roji ndi irukugitania otegera nande ukona batuje katukuthauriwa nonto ukeja kuthiro ituturiri nya roji au togeja muntu agekiro kirinya ya gutonya nyanja kwaona au manja uya thithi ate kiriro kia wendi kiri utongoria bwa ruyi ruru amwe na atongoria ba kaunti ya Meru batigire nkinya baba kugunika na ruyi ruru tongeria batu twaya tongeria baroje bakararo ire na ibaba nyunya roje kutebio batu toromba tutethwa ara tukanywa roje na kethira ti au ana beto traba kara banganeri roje itogairo roje kethira ibo kwanda twetania boega uteuge tangi kiomba gwakwa gweto lakini roje ronyuwa tigania are goteombeka roje nyuwa itinare ikuja kuthoro batu tina chairman batu tote nkurunda wake manto yara yakubanga no kero jeroro batu tothoro tukaria anje katwe mundu na ina ruiro tugere batu no mwanga tuchoera tukayekanu na sauti yetu ikayekanu togwethira iroje roro rutenyuwa mwanga tuthikero uma kishikumbunge kia bure ngiripotera ndeto cha Weru niukambitaga ki Mutegi Iboyaga Mutegi no tubori boti unarikana twikuria kiuria gitu ntukwerwa ri kaunti cia Mount Kenya East no chiethiriki watanira ya cia Mount Kenya West rikana kwithirwa kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS itina marinio 23578 kana ki Facebook page yetu ya Weru TV na twatiri tukwithira tukithoma ntumiri eku atonekanya kunogoka nini endo twachokera mubunge wa mwekro wa kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia nonekanite inyawe kwithira kiongela kayo kawe yesiasa ira cionekete witambire kaunti-ini ya Meru muno ciege miradi ya witambire kuma kithirikari nene na ronekanite kwithira tariria miradi na kinyelia Meru bata ya kwithira bakiwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto. Riboti inyuma akaitati kuraya kuogeta kuraya. Kionyo majanine kibiritia ikwachine kadheri mpokene ndarene marigone mwankadharaka ndengone kunde no Weru FM Nuije kuthomera Meru National Polytechnic debo arimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi ni exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobari kanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop cietu ili ne into beyond the kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Teke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hiyo
ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Tugeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia gweru thaithatu kumania na kiuria kira tukuritie ntuku ya rwari kiimwe cia ntumirira ciomba kwithira cietu kinyila methene tu ya ndeto kiwo kwa Ruto no pio 2027 pamoja na Mutuma Ntwaithingia kiwo kwa Samuel Ariwa kutoka Lare kweli watasikizana kuwo kwa Weru TV ni Lesi kutoka Meru. Ningeomba tu ushirikiano kwa sofa we as Marians hatuna shida tena. Mutuma bando anaendeleza miradi yenye iliwachwa na Kawira Mwangaza. Meru tuko imara na Mutuma Ntwaithingia etambere na koraniria batu na twatire tukwithia tukithoma ntumiri eku orayo tukinyila methene tu ya ndeto. Tuchokerani ati mubunge wa mwekro wa kaunti ya Meru nongelete kayo kawe gie siasa iririo kaiteneka muno siasa chiege mirandi ire kubwithika kaunti ya Meru rungu rwa thirikari nene akienangirekana na thoko ira yagakoromonere kuirikana kugerwa milioni mana janana kailemia awete kwina bata ya Meru kwithira bakiwata mbaru thirikari kiethira wati barobo ibo kwithira bokiania na machiara ya weti na mbere na wirire twethirira yokoyerwa kaunti ya Meru kaitenekana kuromba mbeo mbithe bagetikiria kwithira betumironi ya siasa aichende. Antoni Kathenyaga tumenyithesha na njire kinyanirite. Watu wa Meru hoye! Kagita kala tongere thirikari ya Kenya Kwanza bathite na mbele kwiyumiria na gutetera utungu bwa Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki mutongere wa Ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia ni umiliti na kukwatana na kajuga tongere bangi na kulia Meru kwa Rais William Ruto okiri na kanya gakurutera Kenya wera na one Kenya mwaka 2027 bakamula kethiro Rais William Ruto na rutete wera kana terutete Jao muchonko uga Rome was not built in one day. So uitwe thirikari yetu ya William Samoei Ruto kanya aite ngugi 2027 yete kuraja are mo ngugi togo muita kwende kwinae oni nguga 2 terms lakini nyanga narawira kwinae bunga are mo guita ngugi bumwira no are merwe aka ananjao nyaba tu no twane Karambuka Ilemia kiola ya Meru batikalinge gituma nontu Kenya bangini bakolinga na kwelithia the county ya Meru ni thite na mbere kuguneka nene kuma kethirikari Rais William Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki kwa Meru na nkobwera na ne Meru ni tete bwaga honestly Meru ni tete bwaga no kiri ituthugani ora tukuthithia tukaringe atuma nontu bangi bakoringa atuma tumenyora President Samoei Ruto na munini owe Profesa Kithure Kindiki wetu na tuchumeretie muno ante kwenda kwarija maingi kenda nao tubakanya ba tu nyama tujange ja manene mubungo jwa Ekuru kaunti ya Meru akigwetaga miradi mingire thite na mbere tawakibwa thoko nene ya milioni 800 wakibwa barabara gukirwa nkathi kwa thibitari ja Meru wikiribwa stima na miradi mingi na ikiongo chokeria president wetu Rais William Samoei Ruto nkatho cia mwanya imbija antu bamwe bate kuona na bamwe abakorea kuona iba kuona ndi abaregete kuona twina thoko ejete Meru ao ya 800 million
no tenange irakwa thoko ina mbeca taiu na inkuona ECDE kithithwa inkuona barabara imwe ikubwithwa we mantu akwendelea na mantu jange na mao kwina stima ikuthithwa no itwetere nara Southimenti wikira station inge stima sewage ne kuthithwa mawa na nya konto kunde inkuona baithithia Huduma Center bara batare acho karambuka ile mitho kagita gaka na uliteimona bitegete gutumirwo thukunia na siasa kagita kala kwethine wagibwa wira ni thine inyiritie nde nyingi na Kenya ke karambuka ile melwa kiolagi mwana kugwata mbaru Rais William Ruto na kumwokiri kenda omba kuruta wira bwije nguge iteo nya America inkuwa bakiwa unemployment wete UK ukaiwa unemployment kwa ute Kenya ke na ito shume na ara mtu are buga tumira bobo ya youth please ikabo wandamete ukawe ito kwenda gukarande twaranerie kenda tumenya nara nguge ikauma so give credit where it's due no wa chonko bauga kwa unjatwe ketha mtu na uturetera maendeleo ato muthere murejo unanya yatwe kenda no tumwe peace kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Minista wa Kigina thirikari-ini ya Meru nwe Monica Kathono ne thirite katha gavana Mutumanto Ithingia no ntubotongere bupwe ya bwathire burabutirite kaunti ya Meru ikionekana ukurabu nene nachokete kirabu nene bajeti ya mwaka yo akiwa imatunda ya ngwataniro njia ira ithirite kujirwa ati KMC na gavana awete baetirwa ngirwa kimambe chira nyingi buribo kenda utira Meru ne kwithire kiombana kurwana na makarika ya nyimba na timbi yarayonekete kwithira yetabarikia bonene ntereo John Digaga tumenyethie shina njire kinyanirite Nyuma ya bajeti ya mwaka uyu wa kithirikari ya kaunti Meru kumba kuyo kurukitwe muthenya wa goro indi minista wa mantu ma mbeca kiri thirikari ya kaunti Meru nwe Monica Kathono ariwo ntu bumbikite kumana na ngwataniro rio na tega assembly na ruterero executive ngacokia nkatho muno ki ngavana wetu Honorable Reverend Mutumanto Ithingia no ntubabura twetithetie bwega collaboration ira indene Meru ngwataniro indene Meru na kinya kuwatanira na assembly twinde tuwekira mathwanyo yetu amwe na budget ka very objectively na ara Kathono kuwa rongi banengerete mbeca ira mbinge buru rongi rwegere na ugima wa mwiri na moroto uri kurwa na mpanga ya murimu wa cancer na katimbi kaunti ya Meru lion share yetetekiri health na omuntu wonda na kumenya Meru specifically ni thirite na murimu wa cancer apart from that ikonekanete nya igitongeria na murimu your TB kwa hivyo health nayo kete the lion share gitumi nonto health is our wealth iba prioritize ite kuona sibitari chetu ite ritanguge sibitari njero ite wakwa but sibitari ite ritanguge nonto bakwa wache equipment wache mandaktari nonto bakwa ita oyurire icho ikadine kelwa na ni fact twau ndawa kinyasho icio ngeli budget mandaktari tu bete bakitheta na manasi betu bakitheta na ti manasi bonka nya kariba Meru bete bakitheta no tubeta sibitari bakitheta na mandaktari budgetie ni factite kana ina mbecha cia kuandika mandaktari ya Meru na mandaktari babe kuno tubakoza iba kura mwe kulitango tubatena motivation kuna kuongelwa mushara kwao wekeri kwa hivyo tukona sibitari ile tena mandaktari ikona mandaktari tikiroto kya ngavana ikona kansa ikuthira ndene Meru na nivyo no tukire budget ye kwina mbesha cia specifically cia cancer screening both prevention and curative kinya rutero barabara rutiombite kuigwa rugitigwa nyuma kenda remi bakaumba kuigwa bekinyagia maketha ma thoko ni boya gutari na thina barabara niyo number 2 kire budget ye ni kwagirithia barabara cietu yama inge intobia tubite kona thoko no tubakura mwa kwitha itena accessibility gutena barabara kinya ketha muntu akwendia kinya tha ibabenda kirigo ukona irigo ibitia mbeca no tubakwithira ikiomba kioma nara kuri gikinya thoko iyo tumira mbeca nyingi no tubabarabara cietu kwitha ite bugi ngari te ukinya no so barabara kinyacio icio mbeta kwithira ikewa mbeca iganirite ki reportera ntho cia weru Mbita wa John Thiga Kiumia kietu emurika urimi bwetunda ria Sandara na ratu trimanete na murimi umwe kuma ntere tia Chiothilai
giaki urawonekete kutherema bonene kiurimi bo na inya kumithia miti ya kwanda irenda kia kuongela baita nkoloki ikimo banku ya murimi we umeoreteri ko mekinywa. Urimi bwa ntunda cia sandara ni urimi bwa kuguna arimi baria batena ruji rwingi muno baria berikagira mbura no ende urimi bwonagira murimi kagena kareo ta muriungi wa kuma Chiothirai yaki uria wambiritie ngugi ya kuthuranira mitunda iji kiri nasari akiendagia ndi murimi na mono ndi masandala muthemba jwa sandara ite engraft na ite kimiro kiria kara tubaije kara gakuru I sandara nene ende te gwita kuthithia engraft mundene ni sandara egwita wetoga meande na 3 years yumeta na sari ne prepe yura ko bateri nonto intala mana sari siako na mubango uria mutejo geta mundene jwe na inya na jweta chombe kuna wiri na mpwe nike muriungi te arimi baba inge bakumbana na urimi bobo thine gatu ine nene ni kwithirwa antu barita beta bakagura tumitunda tunini takwanda by the time ukiugorera kamutunda miaka 2 kakethwa ga ku discourage nonto bwa kwinyangu itu nyamu twatu kuria nonto kataumire na sari ne kabui mutijo tayari bu kuona already mutijo nganene jolo almost kongana na uni by the time joge kinya level ya ndo kiria njara ikinya mutunda jubatikithwa jo kwambiria go fruits so jule nande na juga ikwa mundene na mboreo wiri baru imwe ekirie linyene ri njira fiti 3 na mboreo wiri baru imwe itabwega 3 years time mutu jubatikithwa jule au na jubatikithwa jo kwambiria kwa mtu matunda ya mbere chuchu mubango jule mono kwenda ari mbagwata na bamenya urimi boburi buri bwira guntu kuri kumono mitunda jitu komendia niko rima mono ni ari mbonde para ba erira cia mwanki like here ndegi yaki ntere cia iria monka mikindo ri tatabasharia weteta iria ji monka tharaka iria chonde icio qualify miteje nonto ne iria cia mwanki atwire sabure misandara kugije ne urimi biashara na ne urimi butomba go frustrate muntu na ne urimi butomba kompeanwa na into binge bira bie kilimo gathai kile muntu ura ina munda jwa we iji nkwaririe ciana murutara ikemwe miteje ne tonyaga mite magana jairi na mite magana jairi alera mite wira mbio kwa kireti jere you can be sure ekewe mwa munda yombo produce 400 crates cha matunda paia na inyagwa tueka kireti kiwe hata wendia ngirie mwe beshe cia ndeburu stiro no kuona no kongeti you are 400,000 na yute mbeca ciomba kora goteithia murimi paia Antonia Weru TV murimi uri ume na kome kinywa. Rais Ruto na ruoretie mutandao jwa kuna form poto mubango jura juregerio tetheria nduki mbithi kuona ngui na utho mitandaoni. Rais Ruto na inyeletie thirikari yawe na mibango imea ya kuringa jekimbe mbithi miarirari tientere chia Masinde Muliro University County ya Kakamega kimambura yo kungwira ntuko ya yuthi kongina kumunini wa rais Kithure Kindiki na trimanite na tongeria kumantere cha Northeastern bari wa bonge kuma county cha Wajir, Marsabit na Nyagarissa inukuthuranirite ronoro. Rais William Ruto akiaria kimambura yo kungwira ntuko ya michetho ya mbeo mbithi Kakamega na likitheti mwankane ndi Kenya ngirima na yana ya 30 ibiwatirite twanya twangu ukulukira mubango ya kazi majuu. Over the past 2.5 years, 430,000 Kenyans have secured employment overseas through the Kazi Maju program. We are negotiating bilateral labor agreements with various governments to safeguard our workers and align their skills with high-demand markets. Through the WESO Fund, we are financing air tickets, visas, and settlement costs for Kenyan youth taking up jobs abroad. In this pilot phase, Kenya shillings 200 million has been already provided and already supports 225 young people. Equally, over the past year, the Youth Enterprise Fund has provided
mobility-ready support, including pre-departure training, certification assistance, and financial literacy. Nkloki rais noretie mbeo mbethi wicho miocho anara twanya twangwetore no ntungwete toba chwanja na rabari. Nafasi haiwezi kuja kukutafuta nyumbani. Lazima wewe ujitume. Bwana. Lazima ujitume. Si ndio? Nyinyi mmesikia mimi nikisema. Hapa Kakamega tuko na mpango ya affordable housing. Pale kuna nafasi ya ajira. Hapa tutaanza kujenga hostel. Kutakuwa na nafasi ya ajira. Kakamega hii tunajenga soko 27. No akiaria minister wa michetho ni nyiletio batu bontheoro kwithire no kiri na thiri bokenda ya onthe ya komba kwithire kinyanilika. Ndoto hizi tunaweza kuzitimiza tukiwa vijana, tunazitimiza tukiwa na taifa la Kenya ambalo limeungana, taifa la Kenya lenye amani, taifa la Kenya lenye miundo msingi ya kuweza kuheshimu sheria. Ni katika mazingira hayo ndio vijana wanaweza kufaulu. Mwe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na chemanite na bunge ba North Eastern Karen Mushene munene yo Nairobi na aronekete kuringira ndebe mubango yo wakibwa nyumba cia mauri ya manini. Many cities, many towns in Kenya today, if you ask the largest construction site now, it is an affordable housing site. So in about 5, 10, 20, 30 years, Kenya will change. Kenya will change. And it will not change when we have slums and funny dwellings all over the place. And we are not saying everybody will have a good home. But you will reduce the number of people with low quality dwellings and increase the number of people with high quality dwellings. In any case, Kenya's future is urban. The world's future is urban. Kuloki Kindiki ariwantere chionde che Kenya kwino batu boko yokirwa chia nene. I'm a great advocate of inclusion, equity, and the indivisibility of Kenya. And I believe every part of Kenya needs to be treated equally. And the places that have lagged behind need affirmative action from government. Ariwa gwekinya mwaka ya 2030 mechi yonde Kenya ikethire ina stima. Now President Ruto has removed now that amount from 2.7 from 8.9 now to 10.5 as we speak. And I think in another 1 year another 1 million households will be onboarded with power. The target is the entire 15.6 households in Kenya to have power by 2030. That is part of Vision 2030. Nzemwe kumantere chia magala Gembe Centro ni uchwa ina muchiari wa miaka 70 kwirikana kura tariki 1 cia mweri muthiro bare ya thiro tumira njira chionde uchwana na mwendo wendu batiombete kwithira betetheka iromba ryo ni ndikie mwingi ubaringira riboti oke ya kwithira kwina muntu wina omenyo burapo mbekia kwithira bwe batetheria. Nicholas Chabari na raniritie na jai no tutumira kiriro kio. Thero ya meri no nduna orire na ria embera nda nkaura ngamuria ore wetego Gikuikiriro okia amuciari guta amwana agwake mwana akinya gwethirwo no mukuru mwanka athaina muciari ujo ariuga atikomenya na auririte no kaurire ambethia kurua na kinya thai atoneka ene na bwakwa tika ncumbuka no muswana tinkuri lakini ba oteo batakinya na batamu mwekuru Jeni ora aorire tariki 7 cia mweri igwa 7 mwankira athaino kinyana abake bangaikite ebonene kumucheria na batimuringitie nkobe mwanka thaino kana abaigwa gontwa kweterwa onto botigite ebae na kinyamara kinene kinya kirite nguo sigati ya black blouse ya white na kitambaa kia white rukiri augire kathi arumie kana ka mwaroke tawega twiri irio ekira gasiani mana twamweterera tutamwona na nitumuritie aura na kinya ripoti nituringite watuika ati kuoneka tuthithiri twira thiri nkorone
ni tukwithikira muno tukiuragia ni kwari na ni kwambika kuigwari rwari ngwitikia nathiritie mweri umwe na ntuku 4 na tutamona na family yonde ni sumbukite na enana bake mwanja baraba sumbukite bamushuite kari go muntu wo bomona njira na wate komenya kwebwa kari na ngare abo kiarie noe iriomba kumenya muntu kuronto ena buo iriomba kumenya kiongo kiawe ketebuwi ndio to boromba rere romba nete yo kene ne antu beto tuiberu iki ona bwekira kiratu ekirite ndrekene no tuitekirite kiratu kamenya maro na kamethangeko na kya kuromba murungu abatu ni mami eto tombi omona no tuitibeto to ingelekete itenere na kuma mwari yonze aurite utewa karanthe na tutara kana tonywa turirite mami etu indi romba are aonekire muntu gwonthe uragomba kwithirwa akiona amwekorojo ngina gwao abaringire ripoti kana kinyamu kinyithe gituone kia polisi nikenda bamenyithua ito muntu ni kirungo kiorongi na muntu na wikuwa ororoba muntu rongi oramona amutume kwa polisi na muntu kwa polisi atura enda akarekerwe taringi awari akarekerwe taringi Kethe namba kwa ni 0706078473 Kuma Mangala Gembe Centro Betan Class Chabare Kambuni yokinyanilia Safaricom nende netumiretie kweyana chiringi milioni 1 kuwata mbaru machindano ya baiskiri enjira ya kurikana Dr. Geoffrey Griffin machindano ya raya bangani tueni arito baskuru ya ndaka ya stare ya bwithe tuibo kendote ya Dr. Griffin uranwe ware mwambiriria waskurwe. Honored to join you here to celebrate not just the youth before us today, but the legacy of Dr. Griffin. As someone who can say that they have been a beneficiary of his work, I can say that through Dr. Griffin's efforts, many young men have been given the opportunity to lead, to learn, to lead, and transform their communities. And in the spirit of that, it is only right that we try and do the same. It is for that reason that we at Safaricom are proud to partner with Starehe Boys for this event. In whichever way we partner, however small that partnership is, the annual Dr. Geoffrey Griffin Memorial Bike-a-thon is a bold way to honor that vision by blending the physical challenge of cycling across counties with the equally important mission of raising awareness and resources for scholarships and infrastructure at Starehe. As a member of the Old Starehean Society, I'm one of the people who has benefited from Starehe, and what the boys are doing in honor of Geoffrey Griffin, our founding director, is to make sure that we don't forget the legacy that we have, and also to be able to bring sponsorships to the school. So this ride is in honor of Griffin and also to raise awareness. I have been impressed by the turnout of old boys. We started in Busia on 2nd, and we've been having stoppages over, we do it for 8 hours a day. So far the hardest part is between the Awasi and Kericho, 40 kilometers of climbing. Before we started this, we've been told the hardest part is the first half. Now that we've done the first half and we are still strong to do it, we have the purpose of doing it, so the second half doesn't matter, we have to complete it. Tugita mbere ni ati matinda ya ndwimbo ya Kintheoro ya 97 yara ya bwithikaira kaunti-ini ya Meru yakinyete muthia ntukwirware matinda yara yambiririe tariki 2 ya bwithikaira skuru ya Meru Teachers Kaga Girls na inya skuru ya Meru School.
Iboya no ntuboko na kanyaga kuatana badu kiendeto chieto chiantuku yerwaringa kuendera kaitakia no tukobopwea unimbeto wa wini wa kinyeru mwona nileo twa mathithio tukobwerwa reo Karimu Oren Akiremi.